Pemirsa, kasus COVID-19 pasca mudik lebaran muali nincap ring Dura Bali. Kanan punika ngawinang pemerintah Provinsi Bali sayan waspada. Ante punika ring genah ngeranjing Bali pemekas pelabuhan Gilimanuk. Rau mangkin sampun kemargiang uger anyar. Kapolres Jembrana AKBP Ikutut Gede Adi Wibawa Mausang, majeng krama sanirau saking Dura Bali pemekas Madura, patut ngelaksanayang rapid test antigen malering KKP Gilimanuk. Yadiastun sampun makte hasil rapid test antigen negatif, krama Madura saking Ranjing Bali kepatutang rapid test antigen malering Gilimanuk. Rapid test antigen majeng krama Madura punike kaician gratis. Ugar-ugar anyar puniki kemargi santukan kasus COVID-19 ring widangan inucap ngagengang. Kapolres Jembrana ngawohen kasus COVID-19 ring Bali miwa Jembrana sampun mawit deg-deg, nanging mekata widangan ring Bali keuningin talar ngelimbak. Punika mawinan, kaptian samian angge untuk ngerakse angge mangde pengelola kasus COVID-19 nenten saya nincap. Yadiastun krame sampun poleh vaksinasi, majeng pelaku perjalanan kepatutang makte hasil rapid test antigen negatif. Yenengipun nenten nyangkepin prasarat inucap, kepatutang rapid test antigen utawi genose ring pelabuhan. Tios melarapan panureksan ring Gilimanuk paiketan dane talar nguduhang, krame mangde disiplin protokol kesehatan turmaning ngirangin mapupul. Krame sane durung ke vaksinasi, mangde digelis rau ke fasilitas kesehatan antuk nyarengin vaksinasi. Dan pos nguningayang.